što danas u Kumanovu nastavljamo sa našim projektom do opremljivanja javnih zdravstvenih ustanova u Republici Makedoniji. Počeli smo pre 2 godine sa Domom zdravlja u Skopju, nastavili smo prošle godine u Bitoli, evo sad treća sreća Dom zdravlja Kumanovo. To je jedan vid win-win saradnje. Želio bih da zahvalim i firmi Falk záchrana, u prevodu Falk spasuvačka, to je vodička slovačka privatna firma u ovom segmentu, koja je vozilo obezbedila. Financije je obezbedila slovačka ambasada. Dobijamo često i pitanje koja je vrednost donacije. Moj odgovor bi bio ako ovo ambulantno vozilo spasi čak i jedan jedini ljudski život, vrednost je neprocenljiva. I na kraju da zahvalim i direktoru Doma zdravlja u Kumanovu za odličnu saradnju u administrativnom procesu pripreme ove donacije.